Alergijske bolesti zapravo zovemo bolestima preosjetljivosti, osobito kad govorimo o alergijama respiratornog sustava, dišnog sustava. To znači da organizam odreagira na kontakt sa nekim vanjskim čimbenikom, te tvari na koje reagiramo obično zovemo alergeni. Alergije se u respiratornom sustavu mogu manifestirati na gornjim dišnim putevima, tada govorimo o alergijskoj hunjavici, ili na donjim dišnim putevima, onda govorimo o alergijskoj astmi. Uz te respiratorne manifestacije alergije se mogu manifestirati i u drugim dijelovima tijela, osobito na koži, što bolesnici vrlo često znaju. Izloženost tim vanjskim alergenima može biti cjelogodišnja ili sezonska, pa tako onda govorimo i o sezonskim i cjelogodišnjim alergenima. Sad su upravo aktualne te sezonske alergije, uzrokovane preosjetljivošću na polene, stabala, trava i korova. Cjelogodišnje alergije su uzrokovane preosjetljivošću na alergene grinja kućne prašine, odnosno krznatih kućnih ljubimaca kojima su pacijenti izloženi tijekom cijele godine, osobito mačka, pas, zamorac i još neke druge rijeđe domaće životinje. Često su i kombinacije tih sezonskih i cjelogodišnjih smetnji, pa onda imamo i specifično trajanje tih smetnja koje može biti od kratko, od svega nekoliko tjedana ili mjeseci u slučaju senzibilizacije na neki od polena, ili cjelogodišnje ako je bolesnik senzibiliziran i na jedno i na drugo. Često je situacija da se te respiratorne alergije krivo dijagnosticiraju kao prehlade, pa je tu onda vrlo često se onda i neracionalno propisuju različiti antibiotici i neki drugi lijekovi koji na same alergijske bolesti nemaju učinka. Bolesnik sa takvim smetnjama, a to je najčešće kihanje, šmrcanje, svrbež očiju, suzenje, ili što se tiče astme, otežano čujno disanje, zahtijevaju zapravo jedan specijalizirani pulmološki dijagnostički postupak. On uključuje jednu vrlo detaljnu anamnezu, naime kod alergije to je izuzetno značajno, sa jednim ciljanim pametnim pitanjima se može doista posumnjati ili postaviti objektivna klinička sumnja na alergiju. Nakon toga dolazi procjena alergijskog statusa, to je ono naše standardno alergološko testiranje, i nakon toga spirometrijska dijagnostika koja je neophodna u pouzdanoj dijagnostici alergije. Na taj način mi možemo zapravo ocijeniti koji je uzročni čimbenik nastanka alergijskih smetnja i odrediti adekvatnu terapiju. Ta terapija u pravilu, što se tiče ovih gornjih dišnih puteva, uključuje propisivanje antihistaminika ili u tabletama ili u pripravcima za lokalnu primjenu, odnosno kapima za nos ili kapima za oči. Uz te antihistaminike propisuju se i inhalacijski kortikosteroidi za nazalnu primjenu, to su različite te pumpice sa tim specifičnim protuupalnim lijekovima, a kod bolesnika koji imaju alergijsku astmu je situacija značajno ozbiljnija, tu se propisuju lijekovi koji se primjenjuju inhaliranjem u pluća. Ponovno su to ili lijekovi koji šire dišne puteve, bronhodilatatori, ili lijekovi koji smiruju tu alergijsku specifičnu upalu, to su inhalacijski kortikosteroidi. Tu je važno istaknuti zapravo da astma često, neke druge bolesti oponašaju astmu, tako da ta takozvana diferencijalna dijagnostika je dosta značajna. Tu su često pridružene bolesti gornjih dišnih puteva, osobito jedan kronični rinosinuzitis koji onda može maskirati kliničku sliku, ali i različite plućne bolesti se mogu manifestirati otežanim i čujnim disanjem koje je tipično za astmu. Radi toga u takvim situacijama je potrebna dodatna pulmološka i spirometrijska obrada koja je neophodna zapravo da bi se te diferencijalno-dijagnostičke zamke adekvatno riješile. Ta obrada se može provesti vrlo kvalitetno u našoj specijalnoj bolnici Sveta Katarina i na taj način zapravo se često može izbjeći da bolesnici nepotrebno obilaze različite specijalističke ambulante u potrazi za pravom dijagnozom. Bolesnici koji ponovljeno imaju smetnje u isto doba godine, smetnje koje su često kvalificirane prehladom ili virusnim prehladama i koje nisu zadovoljavajući reagirali na propisanu terapiju, zahtijevaju specijalistički tretman i specijalističku dijagnostiku. Stoga ih pozivamo u specijalnu bolnicu Sveta Katarina gdje smo u stanju svu tu dijagnostiku napraviti. A nakon preseljenja koje očekujemo, ja vjerujem da će ta dijagnostika zapravo biti potpuno kompletirana i da ćemo riješiti praktički sve takve slučaje.